Od 16 ili 17 ministarstava koliko će ih nova vlada imati, svega 5 do 6 pripašće naprednjacima, dok će ostale voditi ministri iz koalicionih partija i nestranački stručnjaci. Jer mislim da je važno da postignemo rezultate zbog kojih će nas neko ne na izborima, već u budućnosti hvaliti. Ja se rukovodim onim što je učinio Gerhard Schröder u Nemačkoj. Najvažniji sektor finansije nastavit će da vodi 30-godišnji Lazar Krstić, ali će tu biti i Kori Udovički, koja je radila u Međunarodnom monetarnom fondu i od 2001. do 2004. bila guverner Narodne banke Srbije, a analitičari procenjuju da Vučićeva vlada ima sve mogućnosti i spoljno-politički i unutrašnje da bude veoma uspešna. Da li će naprednjaci iskoristiti ovu šansu koju nikada nijedna vlast u Srbiji nije imala za prethodnih 24 godine, vidjet ćemo. Ali istina je da je šansa kakvu oni imaju danas, šansa kakvu nijedna vlast u Srbiji u poslednjih 24 godine nije imala.